Batho besho nako ya go lesolela ditaba tša leleme la Sepedi e fihlile. Re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Molwela tokologo ebile e le mopresidente wa peleng wa PAC Ngaka Motsoko Pheko o hlwele a bolokwa ka Johannesburg. Ge masolo a dikgetho a mekgatlo ya go fapafapana a tsene fase, mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re wa mphato wa gagwe wa peleng Jacob Zuma o swanetše go laiwa morago ga go kgokagana le Umkhonto weSizwe. Orlando Pirates e fetetše go makgaolakgang a sebjana sa Nedbank morago ga go papatla Chippa United ka tše 3 go ye tee. Batho besho re a letamiša ditabeng tša bošegong bjo, ke na le mošomi mmogo Mpho Teme. Mokgatlo wo e sego wa mmušo Mining Affected Communities in Action Makua o re kgoro ya diminerale, dirafša le energy e swanetše go rwala maikarabelo ka molato wa dithulano tšeo di lego gona ka motsaneng wa Mononono kgauswi le Moruleng ka North West ka morago ga ditatofatšo tša gore ba Ikwezi Vanadium ba tšwela pele ka mediro ya go nyaka meepo mo mafelong a go fula a setšhaba. Dintwa magareng ga setšhaba sa Mononono le Ikwezi Vanadium di gagabile sebaka sa go lekana mengwaga e mene. Ditiro tše di feleleditše di hlola dikgaruru magareng ga badudi le batšhireletšo ya moepo mo go gobetšego batho ba bantši go akaretšwa le maphodisa. Dikgogakgogano gareng ga baagi ba Mononono le setlamo sa Ikwezi Vanadium di na le dingwaga di ka nna 4 jaanong di ntse di tsweletse ebile di kile tsa parelwa ke tirisodikgoka gareng ga baagi le badiri ba tshireletso ba moepo mme go ne ga gobala batho ba le bantsi. Tseno tsotlhe di simolotse morago ga gore Ikwezi e rebolelwe tetla ya go sekaseka gore a go ka tswa go na le diminerale tse di bidiwang vanadium mo lefatsheng le e leng la phodiso ka 2012. Vanadium eno e dirisiwa thata mo tlhagisong ya ditshipi di akaretsa steel le cast iron. Ka 2019 Ikwezi e ne ya simolola go dira mono. Mme ba ne ba kgoreletswa ke baagi bao ba neng ba latofatsa Ikwezi ka go retelelwa ke go rerisana le bona. Ntwa eno e felleditse e le kwa kgotlatshekelo. I don't want to sit again with Ikwezi because Ikwezi is keen of doing, frustrating communities, taking us to court, whereby sometimes we fail to agree on table. Mo tsibogong e kwetsweng, Ikwezi Vanadium e dumetse fa badiri ba yona ba tshireletso ba santse ba le gona mo polaseng ya Hakdoornfontein mme e ganetsa ntlha ya gore ba moepo ba tsweletse go dira mo lefelong leno. Seno se latela go fela ga paka ya tetla e ba e reboletsweng go sekaseka gore a mme go na le vanadium mo lefelong leo. Ikwezi ya re e dirile kopo ya tetla ya go epa mo lefelong leno mme e santse e letile karabo. Go ya ka Ikwezi ba tsweletse go nna teng mo kgaolong eno ka ntlha ya setheo se sengwe se se dirisanang le bona se se nang le tetla ya go epa mo polaseng e nngwe e gaufinyana e welang mo porofenseng ya Limpopo. Mo tsibogong e kwaletsweng SABC, Lefapha la Diminerale le totobaditse se se builweng ke Ikwezi ebile le totobatsa fa Ikwezi e ne ya rebolelwa tetla ya go sutisa le go latlha diminerale tse ba neng ba di epile mo polaseng ya Hakdoornfontein mo ditlhatlhobong tsa bona tsa mmu. Lefapha la re fa go santse go letilwe tetla ya go simolola moepo mo polaseng eno go tsweletsa ditlhatlhobo tsa mmu le tiro nngwe le nngwe ya moepo e tla be e le tlolomolao. Before the mine can start doing mining, and you have to communicate with the communities and find out whether they do want the mining or not. And unfortunately, the mine have been continuing to try and do this
process of mining without consulting the communities. We even call the department and show them that there are instruments, there are tools that are there and which is there doing the mining. But that needs to be stopped, because how did they get it when they didn't really consult the community? There was no procedures followed. But because of the corruption that is taking place with DMRE and the mines, that's why they got the license. And that itself, that's when we have to engage portfolio community, where the DMRE is reporting to say these are the issues that are happening, and we have engaged, we have stopped this mine, but now it's coming back with confidence because you are backing them up. Ba Mining Affected Communities in Action ba re kamano ya Ikwezi le baagi e tlhoka go siamisiwa ka ntlha ya dikgogakgogano tse di nnileng teng. Sentle English, SABC News, Mononono. Human Sciences Research Council e re go na le nyakego ya ka pijana ya go hlabolla le go kaonafatša lenaneo la dithuto ka nageng gore le gate ka mošito o tee le nyakego ya dithuto tše bohlokwa maikemišetšong a go matlafatša dialoga ka makaleng a mešomo go hwetša tsebo le bokgoni. Banyakišiši ba re bontši bja dialoga bo palelwa ke go hwetša mošomo ka lebaka la phapano magareng ga seo se nyakwago ke beng mešomo le mananeo thuto. Go simolotse kwa mmileng a batla tiro mme jaanong bokamoso ba ga Momelezi Sifumba bo a phadima. Setshwantsho sa gagwe sa kopo ya tiro se ne sa phasalatswa ke mongwe mo LinkedIn mme sa bonwa ke mothapi wa setlamo sengwe yo a neng a mmiletsa tiro. I've been trying to look for employment through the typical methods of looking for it, but I feel like my voice wasn't heard, so I decided to take it out to the streets by writing on a placard that I'm seeking for the opportunity, put my details, then I went outside. And little did I know that I was gonna get a lot of, people were gonna like notice me. We're absorbing probably only 10 or 12 of them, unfortunately, every year, but at least they're coming into the organization with a different thinking, and they bring a different sort of angle to the business, which we find to be very positive. So for the rest of the organizations out there, I mean, it's something you should really look at. You're able to uplift the community, but at the same time you're also able to bring in a different element into your employment, who thinks differently and adds value to the operation. Dipatlisiso tsa lekgotla la Human Sciences di supile fa diperesente di ka nna 31 tsa ditlamo mo nageng di ka ile fa baithuti bao ba weditseng dithuto tsa bona kwa ditheong tse dikgolo tsa thuto ba sena bokgoni mme seo se thibela gore ba thapiwe. Bontsi ba bao ba sa kgoneng go bona ditiro ba simolotse dikgwebo tsa bona. There is a serious mismatch of the skills that are required by industry and those that are generated through higher education institutions. And this mismatch means that employers are reluctant to employ people with so-called relevant qualifications but almost no experience, which means that they've got to invest significant amounts of time, support, mentoring, etc. in order to help these graduates become work ready. Go le jalo bangwe ba re go botoka go ithaopa go dira mo ditlamong tse di farologaneng. Molemo one motho wa SABC News, Johannesburg. Go sa le bjalo dialoga tšeo di sa šomego ka mahikeng di fiwa thušo ya bophelo ka lenaneo leo le feletšego la dikgwedi tše 12 la tlhabollo ya mabokgoni leo le rulagantšwego go ba matlafatša ka mešomo ya kamoso. Se ka ge ba mahikeng Digital Innovation Hub ba re ba šoma le Skills Initiative for Africa, SIFA, go hwetša le go godiša ditharollo tše mpša go ikonomi yeo e ithekgilego ka technology. Tšišinyo ye e hlamilwe ke African Unions, AUDA, NEPAD, le go thekgwa ke European Union and German Development Corporation. Afrika Borwa ke nngwe ya dinaga tše seswai tša Afrika di kgethilwego lenaneong le go dira diteko tša projeke. Go ya ka dinyakišišo tša kotara ya bone ya 2023, Northwest e etile pele diprofense mabapi le tlhokego ya mešomo ka tekanyo ya diperesente tše 52,2.
Thupa ya Kgale o ntse a sa dire fa e sale ka 2016 morago ga go bona N6 ya gagwe ya boenjeneri jwa motlakase. Le fa na dira kopo ya go ithutela tirong mo ditlamong tse di farologaneng le go romela ditlankana tsa gagwe go kopa tiro, o ne a ntse a sa atlege. Gone jaanong o tsenetse mo lenaneong leno la digital. Go ntse go le thata go ka kry-a tiro kgotsa learnership. Program e ya go ntswela mosola ka gore e based mo food security. So food security ke kgwetlho e leng gore re lebagane le one jaaka country. Ga ise so se leng gore se affecta nna hela ke lesi, but South Africa yotlhe e affectiwa ke kganya food security. So program e ya go nthusa gore le nna ke kgone go thusa ba bang ba batlang ko morago. Thulaganyo e ga e thusi fela dialogane tse di sa direng, mme gape e godisa boitsanape le bokgoni go thusa mo kgodisong ya ikonomi. I plan to be in academia, so it's a stepping stone into technology because I want the countries that I want to work in, they are more advanced in technology. So it is an introduction basically into technology. So that's how it's going to help me. The skills the company is offering, the skills tse leng gore ke tsentse ke di lebeletse ka mo letlhakoreng le ke batlang go ba mo lone in terms of power apps development. Batho ba ba tlileng ka lenaneo leno ba re maikelelo a lona ke go matlafatsa dialogane tseno ka bokgoni jwa go rarabolola mathata a ba lebaneng le ona mo mafapheng a bona ba dirisa mekgwa ya digital. Tsemale ke mabapi le dithulaganyo tsa go fokotsa botlhoka tiro jwa bašwa bogolosegolo mo dithutong tsa commerce, dithuto tsa dipalopalo tsa madi, mme maitlhomo magolo a bogosi jwa bakgatla le insurance SETA e le gore go dirisiwe di-skills maitemogelo a bašwa ba le dithuto tsa bone. Mo programming e tlebe re focusitse thata mo di-economic indicators tsa province ya rona ya Northwest, mo re tlhophile agriculture where tlebe re rotloetsa adoption ya di-technologies tse in our everyday practice, where as a farmer a ka kgona go nna le data e tla mo thusang ka go dira di-decision, business decision. Mafikeng Digital Innovation Hub ya re e batla go supa gore mekgwa e farologaneng e ka dirisiwa mo lefatsheng la gompieno le le dirisang thata mekgwa ya digital. Tsholofelo Mogami wa dikgang tsa SABC, Mahikeng. National Union of Metal Workers Union of South Africa e gateletse bohlokwa bja thuto ya dipolitiki ka maikemišetšo a go tiša le go bopa botee bja bašomi. NUMSA e tšwela pele ka meketeko ya letšatši la bašomi. Moketeko o be o swaretšwe ka Bloemfontein go amogela dikemedi tše diswa le go neela maikarabelo a bona mokgahlong. NUMSA e re kgethile kgwedi ena yohle go ba ya ketsahalo tsa basebetsi, mme ba sireletsa phihlello tsa bona tse ikenyeletsang molawana wa tokelo tsa motheo tsa basebeletsi, tekatekano ho tsa tshebetso, esita le dikamano tshebetsong, le hona ho tswela pele ho aha mokgatlo. We are making sure that we are taking stock of what we have managed to achieve for the past years as an organization, but also to give interaction with our members and give feedback. As we all know, this year especially, the biggest sector in the organization, engineering, is negotiating. So we are using this platform to interact with our members, listen to them, give them feedback, and also how do we strongly build the organization. Union ya mapolesa SAPU ya toboketsa bohlokwa ba tshebedisano le NUMSA. E re tshebedisano ena e itshetleile haholo karolelanong ya maikutlo le tsebo. Re gopola mapodisa a rona ba ba bolailweng mo tirong le ba se mo tirong. Lebaka legolo e le gore re batla go dira boikuelo ko mmusong wa rona gore mapodisa ba le mo mmerekong ga ba represent the government, ba represent the state. So the community to understand the difference between government and state. Mapodisa gantsi go nagana gore ha ba thogetse ba sireletsa mmuso, ga ba sireletse government. Ba make sure gore motho o mongwe le o mongwe di right tsa gagwe di se ka di gatakiwa. Basebetsi ba re ba atlehile ho rarolla phephetso tse ngata. Fela mathata ke a matjha letsatsi le letsatsi. Ke gore company tsa rona ga di register
company tsa rona ga di register le ko UIF-eng ga di register ko provident fund-ong so go fitlhela mo le goreng ha sa ntse re go claima after company e fela or company e liquidate re na le bothata ba gore ga o tlhagelele mole e nna bothata gore company ga se tlhole o e kry-a ga o itse gore e mo kae. Challenges tse re nang le tsone in the northwest mostly ke dilapidated buildings mo e leng gore it's not safe for the police officers where the doors are not working properly for their own safety. Ramatlotlo e moholo wa union ena o re sebokeng seo ba sa tswa ba le sona sa naha hara tse ding ba fihletse ntlha ya ho kopana le ditho boemong bo tlase ho buisana le tsona le ho aha mokgatlo go ya pele. Konelo le Khafo ditaba tsa SABC Bloemfontein. Re sala mogela mopresidente wa peleng wa ANC Cyril Ramaphosa o re wa mphato wa gagwe wa peleng Jacob Zuma o swanetse go lebana le thieletšo ya kgalemo ka ge a kgokagane le mokgatlo o mongwe wa dipolitiki Umkhonto weSizwe. Ramaphosa o be a bolela lesolong la go uauetša bakgethi ka motsesetoropong wa Nomzamo ka Strand ka ntlenyana ga Cape Town. Mola baetapele ba gabjale le bapeleng ba ANC ba be ba le ditikologong tša go fapafapana masolong a dikgetho. Lesolo la Ramaphosa la go uauetša bakgethi ka provinseng ya Kapa Bodikela le tšwela pele le go no hlwela le ka motsesetoropong wa Nomzamo moo kabo e fokolago ya ditirelo e le ntlo ba boroko ge a botšišwa ka lengwalo le letletletšeng go mararang a diphatlalatši tša ditaba le le šišinyang gore go tšwelela ga Jacob Zuma pele ga komiti kgalemo ya ANC go ya go bušetšwa morago go fihla ka morago ga dikgetho. Ramaphosa o arabile ka gore Zuma jwale ka leloko le lengwe le lengwe le la gatakile go molaotheo wa mokgatlo o swanetse go tšeelwa dikgato. Mosola matlotlo ka karetšo wa peleng wa ANC Matthew Phosa yena o ba le lesolo la go uauetša bakgethi ka Bokweni ka Mpumalanga le yena o thabela dikgato tše di yang go tšewa kgahlano le Zuma. The ANC must be lauded and praised for taking on Comrade Zuma. If he's a member of the ANC, he must subject himself to our discipline. We were all subject to our own constitution. So we look forward to Tuesday when he appears there, and the charges will be laid to him like any member, because he calls himself a member of the ANC. I'm not so sure in my mind, but he must face the music. Aludi mo ba la ka kabo e fokola go ya ditirelo. Ge le motlatsa president Paul Mashatile ba le richi ka province ya Kapa Leboa. Bjala ka badudi ba di-province tse dingwe le mo kabo e fokolago ya ditirelo ke tlhoba boroko ka mabopane ba gale ba ntwa ya tokologo le ba malapa a bona ba lletše go mopresidente wa peleng wa ANC Thabo Mbeki gore a bušitše ANC sekeng sa yona sa peleng ba lla ka tlhokego ya mešomo. I'm very glad about what's happening in terms of the campaign, but there are certain weaknesses. Like I'm saying, the posters, there's not enough posters there to communicate with the population. Plus, we have to be responding. We've got to talk about 30 years and the achievements. That's correct. But at the same time, we've got to talk about the immediate problems that people are facing. The problem of crime that's raised here in Mabopane, for instance, it's an urgent problem, and so it needs an engagement. The police service, I've said the police service, we need to engage with them because I can see there's a distance between the police and the population. And in many areas, people will say that we report about a drug dealer. The problem is that the police then go and tell the drug dealer that we pointed them out, then we suffer the consequences. Mbeki o lla ka go se bonagala ga di-postara tša ANC ka boati. Beke e tlago o tla ba le ka provinseng ya KwaZulu-Natal. Moetapele wa EFF Julius Malema o dirile boipiletšo go badudi ba Afrika Borwa go akaretšwa baswa go ya go bouta ka bontši. Ge a bolela le badudi ba Orange Farm, Malema o re dikgetho tša 2024 di bohlokwa go swana le tšeo di tlišitšego demokrasi ka 1994. O tšwetše pele ka gore mo mengwageng ye 30 ya go feta mmušo wo o eteletšwego pele ke ANC o be o swara batho baso makgwakgwa bjalo ka diphoofolo ka go se bane kabo ya ditirelo ya maleba yeo e lekanego. Mokgatlo wa EFF o bontšitše ka ga tšhwene lesolong la bona la go uauetša bakgethi
Moetapele wa mokgatlo Julius Malema o beile ka borwa ya Johannesburg le ka Sebokeng. Molaetsa wa gagwe go ya go bathegi ba gagwe bo hlakile e le wa gore ba bee mokgatlo wa EFF mushong le go fetolela maphelo a bona go ya bokaoneng. Fighters, I'm here to invite the people of Orange Farm to join this journey to the union building. We are going to union building. We are going to remove a criminal inside the union building. We are going to remove criminals inside parliament. We are going to return the government into the hands of the people. The real freedom is coming on the 29th of May. Malema o re bjalo go lokile go lekane o latofaditše mokgatlo o bušago ka go swara maAfrika Borwa bo ka diphoofolo. We are not animals. The fella di phoofolo tse sontšuru bo bia ba fetse ba bo bone. Malema o re ka tlase ga pušo ya EFF go ya go hlolwa mešomo ya dimilione tše 4 go kaonafatša le go lokiša mananeo go parara a mmušo. We create more than 4 million jobs as the EFF because re tlo bula di factory, re tlo bula di industry, re tlo make sure or engage in infrastructural development. O sotše gape lenaneo la kgoro ya maphelo ka nageng. We are going to make sure that the public health system is revived and is amongst our people. That's why we are saying the clinic must operate 24/7. Ge naga e šaletšwe ke matšatši a 25 go ya dikgethong tša bosetšhaba. Malema o ya go tšwela pele ka lesolo la gagwe la go rapa thego ya bakgethi ka Carletonville le Randfontein. Mokgatlo o sa tšwago go hlongwa wa ka Cape Town Africa Restoration Alliance go ba ARA o tla phenkgišanetša dikgetho ka karetšo la mathomo-thomo ka la 29 Mopitlo. Mokgatlo o re gore go be le diphetogo mono Afrika Borwa go hlokega boetapele bjo buswa ka dikgopolo tše mpša. Lesolong la bona la go ka goketša bakgethi nageng ka bophara, mokgatlo o re o tsinkeletše kabo ya naga ka go lekana go fetšiša bomenetša le go agwa ikonomi yeo ya atlegilego gare ga tše dingwe tše bohlokwa. ARA in its full sense is that we want to restore South Africa. We want to bring dignity back. We want to bring back the value of South Africa, patriotism in South Africa itself. And we want to create an environment that's conducive for all persons, business, and all entities. So really the core is restorative in its approach. Once we sort the job problem out, crime will drop. People will be able to pay for education. They'll be able to pay for medicine. They'll be able to pay for all the amenities they need, electricity. So jobs is actually fact the turn in the economy. Bašomi ba nakwana ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa ba re ba nyamišwa ke go se thwalwe mošomong go ya go ile. Se se latela nakong yeo Action SA e swerego poledišano le makgolokgolo a maphodisa ao a go šoma nakwana kerekeng ya Mayfair Baptist ka Johannesburg le hono. Moetapele wa Action SA Herman Mashaba o tshepišitše go nea taba yeo šedi. Gabjalo ke maphodisa a 400 ao a hlahlilwego gomme a šoma fela ka nakwana nageng ka bophara gomme a llaka la gore ba tshedišwa mahlo ge mošomo wa go ya go ile o le gona. But this is actually much deeper because it actually involves our protection. It involves law enforcement. You take away 20, 30 years of someone's life, and afterwards you just want to really dump them. They're like nothing. Well, the thing is, if you can imagine, you have the police service themselves being at the forefront of the exploitation of our fellow human beings. That's why South Africa today, we're sitting with the highest murder rate in the world. 86 of us in South Africa. This government has actually unleashed murderers to murderers. Magobana ba bahlano wa ka Limpopo go akaretša mafahla a mahlano a hlolwa ke go fepa le go godiša bana ba gagwe a nnoši. Tshepo Kgwedi go tšwa motsaneng wa Magobading ka ntlenyana ga Pegasfort o belege bana ba bararo kgweding ya Diphalane ngwageng wa go feta.
o be a šetše a ena le bana ba babedi gomme maseanyana ao a mararo a gakatša mathata a gagwe. Masea a go belegwa ka boraro sa mmalete goba ona ma-triplets a tla ka sewelo ebile a ketekwa bjale ka ditšhogofatšo. Efela mosadi wa mengwaga e 39 Tshepo Kgwedi o belege masea ka boraro kgweding ya Diphalane ke gore October ngwagola bao a ba reetšego theto, thato le tšhogofatšo. O be a holofela go oketša thari ya gagwe ka ngwana yo tee ka ge a be a ena le bana ba babedi wa mengwaga e 22 le ye senyane. Efela ba tla ba feta fao ka ge a ile a šogofatšwa ka bašimanyana ba bararo ka nako ye tee. Mme yo a bana ba bahlano yeo a sa šomego o re maseana a amorwešitše boima ka dikanapeng le go phela a moswere matsogo. O re tatago masea a yo le yena a sa šomego o tsene bjang botala. Kgwedi o re o šitwa ke go hlokomela masea a gabotse ka tšhelete ya mphiwa fela e nnoši. Kgwedi o re ga ana kgopolo ya go neelana ka bana ba ka ge a nyaka go ikgodišetša bona ebile a rata ge ba ka gola mmogo. O ipiletša go mmušo le setšhaba go mo thuša ka fao ba ka kgonang ka gona. Go le bjalo kgoro ya tlhabollo ya leago ka Limpopo e re ga gona mphiwa fela wa bana bao ba belegwago ka bontši ka nako ye tee. E fela kgoro e re fao mmago bana a hlokago thušo ba kgona go tsenya letsogo. Re romela badirela leago ba rena lapeng leo go ya go dira tshekatsheko ya maemo a lephelo la bona. Ge ba phetha tshekatsheko yeo re tšea matsapa a go thuša lapa leo go ya ka dinyako tša bona. Masea a mararo a philegile gabotse mmeleng ebile ba tšwela pele go hlahlobja tleliniking le bookelong bja kgauswi go bea leihlo kgolo ya bona. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Magobading. Go tša dipapadi, Orlando Pirates e fetetše go makgaolakgang a sebjana sa Nedbank sa sehleng se. Pirates e papatlile Chippa United ka dino tše 3-1 lepatlelong la Nelson Mandela ka Gqeberha mathapameng a lehono. Bucks yeo e lego bašireletši ba sebjana se ba tla thulana le bafenyi magareng ga Stellenbosch FC le Mamelodi Sundowns ka lepatlelong la Mbombela ka la 1 June. Pagesho di felela mo